Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamta kasngi. Ka Khasi Students Union ke SU North Khasi Hills District Unit hagasni balangale kendo iki officer jeng katna tourism Hamin Secretariat Shillong ban pen pawi ka jeng prasha halor ka jeng tmu ban pen kala ya ka facilitation center ha omling shakawi par karu kompendan kam. Habakran shikilat pathai khubor hadin ka jeng yalang u president ka KSU North Khasi Hills District Unit ba Ferdinand Kharkamni ulaong ba ka facilitation center ka blas dangte nadu usnem arhajar arpuar kadang sakut hadu mentabar kampat rekam satya ulaong ba ka union kadawai ka sarkar bakan pendep no kloy ka ni ka project bat ban pendan kam ya ka katkom ka jingthmu baningkong kata banong ka jaka ai jingyarap ba jingyalam ya kinong wan jo kai perthei ba kinong net nongwan shamikhalaya Karkum ka jingyat hu jang u ka KSU kala persha ajuri kinu ki jingthmu ban pen kalai ka facilitation center Syakawi pat ka jing penun kam namarkan penduna ya ka jaka barkan penthut ya ka jing trekam haga por bala pentrekam pura. Uba khar kam ni ula batai ba ketika center kadon haga entry point jang ka jilla ba kadon ka benta ka ba kongsan ban pen ngor bat ban khmi bnia ya ki kali bat ki briu ki barung shamik halaya. Lada penduna ya ka jaka ne penkala ya ka jing pendun kam kan kata ya ka jingla ban pelong ya ki jing khmi pat ba Bat jingya da ki badon kam. Ulo ong ro baki officer ka tourism department kila pentip bakin sabishar bnya ya kani kaman. Henry ka KSU kala penskam bakan yai bot dien ya kani ka kam hadu baka sarkar kan pendep no ya ka facilitation center bat kan pendon kam ya ka kadkum ka jingtmu bala bo nadu ka basdang. Nagreaksyon daga ski berkemudian pada hasil super kalau baik kalau aku jamat ketika bagaimana Siwan kami kandang siat tempat ini gitu ya bah lakran bah dilengkam ya ka lakum lu banyo ay resolution lagi di council kalau ini bagi jingklong rumah do yang kandang siat bat macam di segala marjan Biasanya kan semua orang ba kalong hit ba sotonat bat nanti ibu ba kai ba keren jumot nak kalian ka social kan kita rekam bat kan rekam kan orkom ya kan start dong isi lay kata pada kan kermen ba nila panyo ka resolution na isi dong social kalong kai ka ban nak hampir skam ya kaji kun kaji pasal dong ni ya kan dia kaji krong yang marbok do nak pilihan dong set segala macam Jangan pikiran dan likely di mat apa dia baca bagornya away ke dia ka penjual resolution kabaan kadai ka ba kundu kita lakam dia pada dia jaga jadi riu ba lesi intip ya kaji semua na yo lesi bagi kita bagi cuba karena kajaka dia pat syaki agency badai ban badai penuh pat dan tempat ini di kita gilog di ceritakan benar pat maong ba cerita kalau pasat dengan up pat di kapur situ para ajak penuh dengan smart itu pi banjur ka discouncil ni kalau mempunyai ka ayu ka nopek nokmi ya kendo siap ingin hai ingin kam hai dengan banjur haru anta ya ka discouncil ini sutu ba kinong penyat kinong yalam jong ka discouncil ni kilong ba sempang bat hot ya jepun snow na kaliang ka jong sang la jepun snow ba kadon ka jepun sang ban hit jaga cetihan da kita riu pokbat jong ka jela ka jongi bat na kaliang ka jong ka na kaliang do siam mula kubur ba usa le berengkam ban wat ditip habai dei bakal jadi kesel tu angin ini akan start jong ka isi terus sponsor dei atai ketemu di suku jongi ka session ka bantuan biang kan di kena Oktober dengan kai haspai kata ngong bla ini akan start jong isi jong social lagi lah pakot ka special session tu boleh pengamat tetap kejendai sikit deh ngal berana tu kasi hashtag lagi kan pai siam bagi donkam nak liang tu sikit tu kan wara resolution hot ingin lah ba resolution kan ya dai nak kata kita jemu dengan berkong Henry
andai kan ipat ya kata kajing long seriousness bakajing simkia di state government apa yang dai pat kan kamat tong mako kan